Net material of to internet. Frances Grau is an entrepreneur, social networks, and new communication technologies expert, as well as digital consultant. He has regularly published a book, tot el que heu de saber sobre l'internet abans dels teus fills. What in you need of about in internet? What you your children of public emotion? We of no money front of 8 again waiting for who reality appreciates. Today, children are not interested in passivity. They want to choose to take sides. Their parents come from the unidirectional culture of watching. For children are mobility worthy. International will is more complex. For us it all war are no getting. Used in world of two world and the net. Let us to it is utile is already international of children. Exconvicto quiere regresar a prisión para ver gratis los canales premium de TV. Una suscripción mensual al canal premium de televisión española, Canal Plus, cuesta alrededor de 10 euros, pero los presos en las cárceles españolas pueden verlo de forma gratuita, lo que fue suficiente para que un exconvicto cometa un delito y que pueda regresar a prisión. Transición. El hombre en verano, 25 años, cometió una serie de robos, pero había algo que en su modus que dejó a los investigadores rascándose la cabeza. Dejó rastros de saliva sobre las escenas del crimen, como si quisiera que se identificara su ADN. Resulta que las sospechas de los policías eran correctas, ya que el criminal admitió que había escupido en todas las casas en las que había irrumpido, con la esperanza de que la policía verificara el ADN. El 2 de septiembre, durante una audiencia ante el tribunal, el ladrón proclamó en voz alta que quería volver a prisión para poder ver el Canal Plus. Los medios españoles se comunicaron con un oficial de prisión que prefirió permanecer en el anonimato y le preguntaron qué tan fácil es ver Canal Plus tras las rejas. Aparentemente, el ladrón tiene un punto. Es más barato e incluso gratis ver el canal de televisión premium en la cárcel, mientras que los consumidores habituales tienen que pagarlo. Un 27% dels barcelonins deixarien el cotxe si tinguessin alternatives. La congestió és un problema d'un 79% dels ciutadans i un 75% estan d'acord en que l'Ajuntament impulsi el cotxe compartit. Malgrat les restriccions que obren pas a les grans ciutats pels efectes de la pol·lució sobre la salut i el medi ambient,
El cotxe continua sent fonamental per molts barcelonins. La raó principal és que consideren que no tenen alternatives per substituir-lo. Un 33% creuen que és el millor mitjà de transport per accedir a les ciutats i tan sols un 27% de propietaris se'n desprendrien si tinguessin altres opcions. A París, un 50% dels propietaris de cotxes se'n desfarien si poguessin desplaçar-se d'una altra manera. I a Londres, un 43% del percentatge cau fins a un 38% a Brussel·les, un 28% a Madrid i un 27% a Berlín. La millora de l'oferta de transport públic és l'arma principal per convèncer els qui tenen cotxe perquè el deixin. Així creuen un 55% de propietaris d'aquest tipus de vehicle a Barcelona segons l'estudi. Un 26% aposten pels sistemes del cotxe compartit, un 16% per bicicletes o motos pròpies, un 14% per taxis o BTC, un 8% per bicicletes o motos compartides. El Barça vive una fuerte crisis como visitante. Cayó en Granada. El equipo se bloquea fuera de su estadio, quizás recordando lo de antes, y ni el técnico ni los cracks dan un paso adelante. El FC Barcelona se bloquea cuando juega lejos del Camp Nou. De hecho, no logra salir victorioso desde el 23 de abril cuando venció al Alavés en Mendizorroza 0-2, la liga pasada. Consecutivo lejos del Camp Nou, sin triunfo, con 4 empates, 4 derrotas. Lo preocupante es que el equipo no ha sido capaz de hacer un reset este año. Uno de sus principales problemas es la falta de contundencia en las áreas donde se deciden los partidos, pero hay más carencias, bastantes más. Previsió meteorològica, predicció general. Cel serà poc envolupat per pas algunes bandes de núvols alts. Independentment, durant el matí hi haurà intervals de núvols al sector central del litoral i al prelitoral, mentre que a partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu, al Prepirineu i a l'interior del quadrat nord-est, que deixaran el mig cel mig o localment molt envolupat. Durant el matí no es descarta algun ruixat aïllat del sud del sector central del litoral. A banda, a partir del migdia és probable algun ruixat al Pirineu i a l'interior del quadrant nord-est. Les precipitacions seran d'intensitat feble i acumularan quantitats minses en general. La temperatura mínima es mantindrà sense canvis significatius, mentre que la màxima baixarà moderadament arreu. La visibilitat serà bona en conjunt, si bé fins al migdia serà localment regular al sector central del litoral i del prelitoral. I a la tarda al Pirineu, a l'interior del quadrant nord-est, en moments de ruixat. Bufarà tramuntana a l'Empordà durant tot el dia entre fluixa i moderada, amb algun cop fort fins al migdia a les Terres de l'Ebre mestral. Bufarà entre fluix i moderat durant tota la jornada. Si bé al litoral sector, bufarà fins al migdia. A la resta, el vent serà fluix i de direcció variable, a l'inici i al final del dia. Tot i que durant les hores centrals s'imposarà el vent de component sud i est, al litoral i sud-oest de l'interior entre fluix i moderat.